Yo como vicepresidente de la CECREC ya digo que rechazamos totalmente la imposición de cuotas, las multas y sobre todo el tema más preocupante, que és el de la escuela. La Confederació de Cases Regionals de Catalunya s'ha oposat al projecte del català. El polèmic projecte té com a objectiu fomentar i difondre l'ús del català en tots els àmbits. Els articles que fan referència a l'obligatorietat del català a l'administració pública, ensenyament i mitjans de comunicació de la Generalitat, així com les sancions econòmiques pels infractors, són els punts que ha vetat la CECREC. Nuestra postura ante los medios de comunicación ya entregamos unos puntos en el cual nosotros estamos muy a favor de la ley del 83, y la ley del 83 cuando se desarrolle, entonces cuando estaríamos de acuerdo no con la nueva ley, ahora la rechazamos totalmente porque no se ha desarrollado la del 83, y la del 83 es donde dice de una sociedad que en el fondo es lo que nosotros queremos, una sociedad bilingüe. Al districte de Ciutat Vella es troba una bona representació de les cases regionals de Barcelona i no totes se senten identificades amb la Confederació. Jo personalment penso que no, ja que és una federació que és una mica, diguem-ne, utilitzada políticament per gent que en el seu moment va pertànyer a partits polítics de l'època de la transició, UCD, etc., i que avui l'estan utilitzant per benefici propi i per altres coses que no són, evidentment, la difusió de la cultura de les cases regionals concretes. En principio, con la FECREC, que es la Confederación de Casas Regionales, eso, ¿no? Bueno, oímos hace poco la noticia y tal, y en principio no nos sentimos identificados, en principio en poca cosa, ¿no? Pero ya te digo que tampoco nos sentimos identificados con cualquier otro que pueda aparecer por ahí, ¿no? No, de cap de les maneres. La CECREC no representa més que un grupet, i a més la FECA és un conjunt de penyes andaluses i tal, però nosaltres, com a Casa Regional, estem a la Federació de Cases Regional, nosaltres no considerem que la CECREC no representi ni molt menys. Lo margina de alguna manera, como estamos a favor de que no se margine el catalán, pues no queremos que se margine el castellano. O sea que las dos lenguas son vehiculares en Cataluña y no hay por qué, que sigue improcedente esta ley, más sobre todo eso, vuelvo a repetir, sin haver la del 83 haver desarrollado. Bé, jo penso que el castellà mai no ha estat marginat. En tot cas, qui ha estat marginat ha estat el català, i si ara l'única cosa que es vol arribar a tindre és una igualtat de drets, doncs en cap cas es pot parlar de marginació. Es pot parlar de marginació d'un idioma quan a aquest idioma se li estan traient drets que encara no té assumits. Aquest és el cas de català. Quan aquest sigui el cas del català respecte al castellà, llavors també ens sabria greu, evidentment, ja que són llengües cooficials i tenen que estar en igualtat de condicions. Eso, como Euskal Etxea no tenemos una opinión ni nada parecido, ¿no? Como bien dicen, marginado o no marginado, pues una cuestión muy amplia. La nova llei del català penso ja per definició que no hauria de ser. En la llei de 1983 tenim prou, el que s'ha de fer és desenvolupar aquesta llei. Bueno, ya veremos a ver, porque a lo mejor parece ser que los partidos políticos, ayer yo leía que un partido político como Esquerra Republicana ya pensaba que los niños en la escuela ya tenían que tener otro comportamiento, y esperemos que haya un buen entendimiento y que sea bien para todos, porque Cataluña es una comunidad que ha habido paz, tranquilidad, y esperemos que también la haya y que por este tema no tengamos que andar a la greña. Bé, és normal que totes les lleis, el seu incompliment, comportin unes sancions, no? Hi ha un article que diu que el no coneixement d'una llei no eximeix del seu compliment. Per tant, si això afecta a tothom que sigui a Catalunya, hi ha dos drets. Un, d'assabentar-se què diu aquesta llei, i un altre, d'informar d'aquesta llei, perquè això és una manera també que tothom sàpiga una mica millor fins on pot arribar o fins on li pot afectar aquesta llei que ha sortit ara. Pues ya te digo que por la misma razón de que no nos hemos planteado el cariz que pueda tener la ley o las repercusiones o lo que sea, esto también no nos hemos cuestionado, por ahora por lo menos. A mí aquí discrepo, creo que la ley no debe de sancionar a nadie por hablar o por no hablar
uno de los dos idiomas, toda vez que Cataluña es bilingüe, por definición, y por lo tanto aquí hay una población catalana y otra población de origen castellano, y aquí no se puede sancionar a nadie, me parece una barbaridad. Nosotros el consenso, en el momento que se quiten las multas, o sea, que se supriman las multas y las cuotas se suprimen, pues ja tenemos pràcticament tot el demás estaríem d'acord. Evidentment, doncs, arribaríem a cedir o a exigir fins on les nostres competències com a centre representant de Galícia ens permeti. Vull dir, exigiríem el mateix respecte pel gallec que en el seu moment ens poden demanar pel català, tant per la nostra llengua com per a la seva. Y en principio, como casa regional o como centro cultural vasco que pueda existir en Cataluña, tampoco es cuestión de que nosotros tengamos que ceder nada o no ceder, ¿no? Se ha de ceder ni se ha de exigir nada, puesto que nosotros vivimos y convivimos en Cataluña muchos años y aquí no tendría por qué haber ningún problema. La divisió d'opinions entre les cases regionals s'ha quedat ben palesa. A banda de la polèmica, els centres regionals del districte continuaran realitzant la tasca duta a terme fins ara, la convivència entre llengües i cultures.